Continue on I-190 north for 7 miles. Is that VR? Mommy, what are you looking at? Mommy, what are you looking at? Huh? What are you looking at? Oh, you look at a picture. Oh, you take a picture. Continue on I-190 north for 7 miles. PlayStation. Looks like your. Nice. Beautiful. Yeah, so beautiful. Don't go girl. Wow, we go into a bridge, Ming Cheng. Yeah, I think there's a train bridge over there. Yeah. What kind of bridge is this? Oh my god. Is this I feel like traffic lights. is this the Buffalo Bridge? This was a bridge that's crossed over to our hotel. Oh, Dad, look at that. Right. Look at that. Wow, that's a river right there. That's a river. Oh, that's where boats are. That's Yeah. the ocean. That's a river right there in Niagara Falls. Where? So, Where's the yeah. railroad? A river. Yeah. Oh, yeah, we're going to the bridge, too. Oh, look at it. Yes. I can't believe we get inside. Wait, what happens if this bridge just holds you out? Oh, no. Wait, Mom, what? Downtown Buffalo right there. And where's our hotel? So there. Man, I can't wait to go. Welcome to the city of Niagara Falls. Wait, do we take a plane? No, Wow. I mean the city. Yeah, I mean here, it's not that far, right? Because New York is right next to Massachusetts. Niagara Falls River. Why don't we Yeah, take a we go right plane up. then? Yep. Why would it be fast? Ocean. Yeah. I mean, taking a plane would be a waste of money. Okay. Guess we'll take a car then. Wow, I've never seen this bridge before. In a quarter mile, take exit 21 for Niagara Scenic Parkway. That's a song. Take exit 21 and take right at the corner. Bless you. Oh, Giant yeah. human head sculpture. Giant human head. Buffalo Avenue. Right at the corner. Then continue on to Niagara Scenic Parkway. Niagara Sea, Crowway. I think this way. Yeah. That's not buck. It's a buck? Oh, it's a buck? Where we going? Walking. Walking? I want to go to the swimming pool. You go to swimming pool? You go there later, okay? When am I going to go to the swimming pool? We go later. Oh, you see train? Called train? Bus train? It's a bus train. Fun train. It looks like a mall train. Trolley. Trolley. Yeah. Tado lo, yung mga tindite na tali. Takot patron. Kaya busin niya ka, yan dace. Dali, tomorrow. So smell. Smell, I think smell fish. What? Smell fish. Fish? Yeah, I think it's down there. I think so.
Nó được drama. Wow. Đi lo xuống. So scared. Vincent, come over here, baby. Come over here. Cháu tao nó. Đây rong go số đấy chỉ để trồng trái lơ. nói với cái con là con chó à? Để tôi kể số tôi cho xe đi. Oh yeah. Lớn sai cho em thêm mẫu. Hier heute ist sebenarnya ya saya. Yoga. Superman is a movie, okay? What you guys see? Wow. I didn't notice that the feather was way over there. Yeah. No, we not go there. Can go down there. Con nó khó bây giờ tôi say là mà. Bé. Nó kể tôi đây sao? Come go down there, go down. Có nó sao mà. Nó nè bé tôi sẽ để chơi chơi. Tớ New York. Hả? Tàu Canada xa à bố? Tôi tự kể tôi đi tôi sát tí nó nè. Tiểu vô sát tí sao? Tôi kể tôi đi giờ chưa sát tí hơn mà. Thế bỏ khỏi rong rong đó. Anh đừng đi về bao hậu à?
con đá hết nè. Sẽ có tụt tụt tới. Yeah, and you go fall down. The Stanley Cup. Okay. Phải sai đề lơ bé à. Để luôn để mất cửa hết thì tiền. Để mất cửa hết thì. Hả? Mình thấy. Nè thay đuôi nè. Jason thay. Đây phải chạy. Oh, look at that window. Oh. Go down.ไปแล้วเนี่ยไปเขาละ Come on, we go down. ไปแล้วโอเค Slowly, okay? มาหมานะมาหมานะ มาหมานะมาหมานะ Người vô tôi mới cứ ta hậu à. Hả? Tên nói nhiều nhiệt thế gì nè. Ồ, bây giờ. Đã sao vậy? Careful, okay?
đông có tạt tà liền ôi ơ nếu mà sao muốn tôi đi à đông 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 đi you want hot water thay gì có để xuân tôi đi nào đấy yeah up to you up to you tôi sao muốn có đi hey para nela la careful okay guys giờ khử rong đi đâu thế không mua thôi nó bé tới chỉ lo mua nó bé này bé mua cho quần đá ấy chứ không mua đâu cái sách giờ số một chiếc không mua我就好似係哎呦，啲風嚟算咪壓制啊！bây giờ cái sách giờ khử đâu mình đây tới cái gì mà nữa yeah you guys have fun mấy chân sóc cổ này nếu bắt chân tới nếu don't touch it come on let's go yeah bé lò bên tu đêm tà liều bé cho khâu mà đêm bìm blong hồ sơ nó chinh have fun yeah bé lò phải lơ bé phải sai đêm lò bên tu đêm tà cái lẽ biết chịu chân coi chỉ biết một sai sư vậy dạ hả chú con nào bé sư chị chứ chỉ là tổ dù bà ta mà bé lớn chỉ biết là tổ rồi chỉ biết là bà ta mà biết là tổ dạ Đây là món nói thì liền, con bé ở chỉ biết là tổ Come on, let's go. no we have to wait con là phải là cái nào là khí chỉ là